Agakiiko ko kutebekanisa okutera akaruru mu ihanga wekahereze kushohoza engendero y'omwaka 2025 aho abarikuza kwesimba n'abatezi b'akaruru bine kumanya uko barayanditse. And the roadmap for the 2025-2026 general elections officially launched. Ababembezi ku mu rurembo rwa Mbarara abari mu bibina nka NRM, FDC, NUP hamwe na anti batire mutoke hangenderwa hweji kandi abantu bagira ngo akakiiko kabire kino kubanza kakora habintu ebukashabirwa kutereza mu karuru ka Uganda. Nyonkabe ni shaba roadmap egetakizire babibajeho ritingere obwirobo tushemeye kwa tugamba reforms tukikiriza n'akaruru ke 2026 okaragende batakabwina abantu abine integrity yo kuteza akaruru tokubata kunja mukanye nikikiriza iguno urango umuntu nakuru muri commission umushara gwe ni miliyoni binetrek ngwayine kanyinisha tukampara ngwayine mafamu mvini munende kwesimba bwa MP esede nanaziye. Umuhandiki w'ekibina kya National Resistance Movement ahabwa Mbarara City nagira ngo akakiiko kabire kino kushohoza roadmap okwenonga barukakanisa government batere mutoki. This time think when abaze kwekwasa rwanda. Now the roadmap is out, so now let them be prepared. So baze mu race na NRM okano le sometimes ko baze mu race twabasinga bajyanga twabeyo Nabwo ecwate ya Electoral Commission bariyo baturetero ruzyo Ortine kakwate nebigenderwa by'akaruru bigenderwa by'akaruru n'umuntu kushanga ngo akabe natera akaruru ayekundire hataramu kugurwa. Abakakiiko nibenda trillion mono butonyeze bushatu okutebekanisa akaruru karukwija ekintu ky'ebembezi bari kugira ngo sentezi zishemeyire kucendezebwa. Ukakiiko manya nimeja kuheza budget yabo, so the government neza kanishuza mu budget yabo yashanga nziza kwetagiba imuteko zabahereza bashanga ziri nyingi force government neza kwishara. Stanley Katembeye urukuru kibina cya Forum for Democratic Change yabo Mbarara nagira ngo nke kibina cyabo kiyone kirabo bintu bingi ecyari kugira ngo nubaza kweyombeka okwetebekanisa kurungi. Enjoka yataho umuntu waza kugiterano basa kwate chikopo konka ko kuchata chikomanya ngwenjo no gergamo. So ekigombe ebyeberumu nebaza kurugamo harimo abantu abo kwende byabo konka ko bakwaza kutebekana ite twine shonga nabo ombwire bwo bururu tikugira ngo nza kwesimba kusinga hakwa tukakoresa karuru kuyo president Museveni ukantukoresa karuru ombwire bwo bururu okushobora abantu ebizibe bikuba kwata. Abebembezi aba nibashaba bakakiiko bacendeza ha sente zo muntu ari kushashura ukwihanditsa ekiba kugira ngo kitangira abebembezi barungi. Gashoka Michael tumwakire.